Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmatты YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүнкү чыгарылышты Ноокаттын центринен Зиядулла ушул дыйкандан бир келишкен өспүрүм чыгат экен. Сиздерге бир толук маалыматын жеткирели эгерде от жакка мусалдагы номерлерге байланышка чыгып соодалашып көрсөңүздөр болот достор. Анда биз чыгарылышты баштадык. Машина da gelip kaldı. Buna başladık. Ziyadullah, assalamu alaikum. Денсаулык иштер жакшы мы? Жакшы азамат. Тынчсыңбы? Зиядулла, бул бүгүнкү чыгарылышка канча тай чыгарабыз экен? Şu, бирөө şu той. Осы. Аркасынан дагы бир той бар. Экөө ошондо? Ооба. Экөө. Экөө. Ошону чыгарабыз. Экөөнү чыгарабыз. Батырайм. Шундай карап турар, Биринчилер бул өспүрүм деп калдык. Жаштын тишин бир көрсөтөлү, Жакшы. Жашы 2 жаш. Машалла. Тишини бүзөлөй. Мынакей тумандар. Кунан 2 жаш. 2ге толду. 2 толду. Май 25-ге. Майдын 25. Бүгүн толду, Бүгүн толду. 25 бүгүнбү? Бүгүн 20. Бүгүн Бүгүн туулган күнү экен. Жанар. Машиналар бир аз көбүрөөк өтөт экен туугандар. Ара-арада бир аз сөздөр угулбай калышы мүмкүн. Зиядулла, ошондо мунун пародасы тууралуу айтчы. Орловский. Так. Машалла. Шунда кармайбыр, Зиядулла, бою канча чыгат? Бою 1.70. 1.70. 1.70ге жооп ошондо. Жок. Кайт. Зиядулла, ушуга өткөрүп алсың. Бул мишел ушундай эле. Машиналар жаман мишел берет экен жактачы. Мына туугандар, 1.70 болгон тору кашканын сиздерге маалыматын берип турабыз. Азыркы учурда 2 жаш экен. Тишин дагы сиздерге бир жакшы кылып көрсөтүп өттүк. Чындыгында машина өтө көп өтүп экен бул жерденчи. Ушунда Зиядулланын баасын сурайлы. Зиядулла канча дейт? Бир эл сурай турган кылып айтып экен эми. 1.70, 2 жаш экен аныга. 2 жаш ооба. Документтери барбы жокпу? Документтер жок. Документтер жок, Жакшы. Баасын айтайын экен бир келиштирип. Баасыны келиштирип эле 6000 деп коём. $6.000. Мынага чурулар. Ушунда түздөлөр, болду ушунда. Мына туугандар, биринчи номерде тору кашкандын баасы $6.000 коюлду. Соодалашып көрсөңүздөр болот. Негизи өспүрүм келечекте бир чоң ат кармайм дегендер көрсөңүздөр болот. $6.000 кеми бар, Ооба, кеми бар. Кеми болот, Соодалашса болот мынакей. Машалла, мына туугандар. Ушундай карап туруп Зиядулла, бир айландырып көрсөтөйүн, Кутугол тазалыгын бир көрсөтөйүн. Бул така алдына кагылыптыр, Так, битте калды жүйө да. Биринчи така ушул? Биринчи так. Биринчи така. Өргөтүп койгон мен. Бул мингич, Мингич, Машалла, туугандар. Өзүң үйрөттүң. Кармагаңа жоошпу? Жок. Денсаулык баары жакшы, Соолук Денсаулык жебиши баары жакшы. Мына туугандар. Кунан бой 1.70 тегереги. Соодалашып көрөсүздөр. Анда биринчи номер кет да, Зиядулла. 59 миң. Номерди айтпа, 0559 менен 48 55 52. 48 55 52. Ушул номерге байланышка чыгып соодалашып көрөсүздөр. Экинчи номерде туугандар мынакей. Таза темиркөк. Темиркөк, машалла. Танга көк экен, Зиядулла? Танга. Көк. Ойлошторуңуздар. Зиядулла, анда маалыматын бере бер. Бунун пародасы кандай биринчи? Пародасы чистокровный 126. 126. Ооба. Мына туугандар. Бунун жашын көрсөтөбүзбү, тишин көрсөтөбүзбү? Жашы 4 толду, 4 жаш болду. 4 жаш болду. Так. Бул кандай бул? Мине үйрөтүлгөн да? Мине үйрөтүлгөн бул. Ол сайган, мост үстө. Бул тастан бирөө сайган.
Aslı saygan, üstü saylak. Aslı Şunda жаңасы екен да? Жаңасы. Жаңасы 4 жаш екен. Бұны мені үйреткенсіздер бе? Meni öğretilgen. Мені үйреткен. Жаңағы өте құрыс нәрсе болып табылшы. Асықтары солдат басы қайда бұл, а? Бойы қанша шығады жадылы? Boyu 65. 1.65. Plus. Бөліс. 65-ке жооп деген, а? Şu 65'e çok. 65 plus. Мына туғандар бойы 1.65-тің жоғарысында шығады деген шындығында. Сынды қараңыздар, мойын ұзындығын қараңыздар. Шында қарап тұрар, машина өтіп кетерсін. Uçam деп тұрады. Ұшам деп тұрады, аңқықта. Миниш керек екен, дараса. Rasa miniş керек екен. Мына. Так, жаңа. Қармағыңа жоғыш бұл? Parmağına çok. Денсаулығы бары жақсы. Densoğlu kuda olası çok. Densoğlu жақсы. Мына туғандар, сынды қараңыздар. Шында қарап тұрар екен, а? Bir айландыр көрсетейін. Bir айландыр көрсетейін. Bir айландыр бұл жағынан келсең. Артыңа машина келеді екен. Так. Так. Жадыл анда басын айтып кем, қанша дейсің еме? Olsunu 15.000 ya deymiz. 15.000 dolar. 15.000 dolar екен туғандарым екен. Бұны жануарды биылғы сезонға даярдаш керек екен, а? Жадыл, биылғы сезонға даярдаш керек екен. Өте бір ұшқаяқ. Мені үйле көрсетші бір, Bu da bu. Öyle de mümkün mü yaptı? Мына достар, анда содаңарды берсін. Бүгінгі шығарылышта шындығында чоң бір сынақы аттар шықты. Бұл болса жаңасы бірінші номердегі Құнан. Содалашып көресіздер анда. Содаңарды берсін, жадылы. Жақсы бір клиенттер келсін иншалла. Кейінгі шығарылыштарға шейін аман тұрыңыздар достар.